kera cyane ninavuga kera uzingurure impapuro z'amateka usubira inyuma bibaye ngombwa wiyambaza Bibiliya usubire kera mu bihe bya kera koko. Hari umwami yitwa Nebukadineza, ijoro rimwe yisanze mu nzozi ararota, arongera kandi ararota pe. Abyutse mu gatondo ahamagaza bakamenye, arababwira ati mwabagabo mwamenyereye mumbesha, iyi ncuro rero sindi ubabwira ibyo narose muraza kubyibwira mwongere kandi munsigurire, kuko nimba umuntu yakubwira ibyo warose utayimubwiye bivuze ngo n'ubusobanuro yoguha ntiwo bushidikanya ko, kandi ibyo bishoboye Imana yonyine. Nabo yotuma ico gihe barambye turi ko mwami tubwiza ukuri warose iki, tubwire tugusigurire ibyo warose. Nabati sinkeneye kubeshwa, nimba muri abakozi b'Imana, nimba muri abantu muzi ibintu, nimba muri bakamenye, menya ibyo narose maze mubinsigurire. Ico gihe yababwiye ati nimutabikora ndabica mwese aho. Gahunda nuko zagenze. Ico gihe uko byagenze, uyu mwami Nebukadineza yabahaye igihe, yamara muri bake bari bahari hari umugabo witwa Daniyeli, uyu ngo yari umukozi w'Imana, Imana iza kumuhishurira. Daniyeli aragenda imbere y'umwami nyuma yo gusenga igihe kirekire, aramubwira ati wa mwami ibyo warose nibi, warose igistati, ni kuvuga ikigirwamana nyine gihagaze, igistati cy'umuntu umugabo apana umuntu ubuntu apana Imana. Aravuga ati ibyo warose rero si n'ibindi, warose umuntu ahagaze ikibumbano nyine, amubwira amametero, kimara kumubwira amametero cyapima, arambwira ati rero umutwe wabonye n'ubwami bwawe, ubwami bw'i Babuloni, maze ubona agatuza n'amaboko abiri ameze nkaho umenga amaboko aranyuranye nyine, kwa kundi umuntu ahagarara amaboko yafashe ijya n'ino hafi mu kwaha. Atayo maboko abiri agaragaza Abamedi n'Abaperesi, nyuma y'ingoma hazoza Abamedi haza n'Abaperesi. Nyuma kandi ubona amaguru, ayo nayo wasobanura ngo inganji y'Abaroma. Yarakomeje yavuga n'ibirenge yarabivangatiranye icyuma n'ibumba kuko bitofatangana ntibibaho. Nyuma ngo aza kubona ngo hagira ubuye rukuba icyo gistati rugikura mu nzira. Mu bivugwaho rero hariho umutumba wari uhagarariye Abaroma, aribo tugiye kuvugana. Twirengagize wa mutwe, ubwami bukomeye bw'i Babuloni bwari bukomeye koko. Twiyibagize kandi burya Abamedi n'Abaperesi, the Medes and the Persians, abo tubirengagize nabo. Twongere turekaye n'abavugana Abanyamerika b'imyaka bivanza n'Abaromani, oya twisunge gusa rero abo bandi bitwa Abaromani. Tuyage kuri Rome yaho hambere, bumunitse mu bwami bwakoze ibidakogwa kugira ngo iterambere tubone uyu munsi turibone koko. Bumwe ndetse mu bwami bwakoze kugira ngo ibi mubona ngo inyubako systeme zamaze kubona ko makati y'abantu, Abaroma bagiye bazana byinshi mu mateka y'isi, byinshi nivuga byinshi ube byinshi pe. Nibo batumye isi ibona iterambere uyu munsi, kubaka ibiraro byambukiranya gose burya imigezi n'ibiki. Abaromani nibo bantu hafi mu mbere batangiye gukora izo systeme, amazi atemba avuye hejuru hafi ku musozi amanuka, systeme z'amatiyo, byose Abaroma bakoze bikomeye. Ariko tukibaza imvo n'imvano, inkomoko y'Abaroma ni iyihe? Barakubwira ko ndetse inkomoko y'ubwami bw'Abaroma ni kuvuga Rome ni uruvangatirane rw'ibigwi, imigani, ibitito n'ibimenyetso kandi bifatika vyanyavyo vy'ukuri mu buzima bubaho. Ariko inkuru ya kera gose burya y'ukuntu Roma yaje, nk'uko buri gihugu kose usanga kifitiye gose burya inkomoko yako, ni nako ndetse na Rome ifise uko bita ko ariko Roma yashinzwe nuko yabonetse muri iyi si. Ngombe kuvuga iki rero? Reka duhere mu kumenya ibigwi, mu kumenya amateka yaranze inkomoko y'Uburoma. Dushingiye mu migani yavuzwe kera, ni umugani wa Romulus hamwe na Romulus. Romulus hamwe na Remus. Aba bantu uko ari babiri biravugwa ko aribo ndetse bashinze Uburoma.
uburoma bukaba bwarashinzwe twisunze rwose izi nkuru zishingiye ku migani ahanini mu mwaka wa 753 hafi n'itatu BCE, ni kuvuga before common era. ubu bwami bushinzwe na Romulus, akaba ari wari umwami wa mbere nk'uko inkuru ivuga. Barakubwira ngo Amaza the twins, Romulus hamwe na Remus ngo bari abahungu b'Imana bita Mars, ni kuvuga Imana y'intambara. Mars nko kumva ukwezi kwa gatatu mu gifaransa nyine, Mars Imana y'intambara, akaba kandi n'umubumbe bita Mars nyine. Aya Mars abiri, Romulus hamwe na Remus, bari abahungu b'Imana y'intambara bita Mars n'umugore wayo Rhea Sylvia. Yari sugi yaturutse rwose burya, yari n'umuherezikazi, akunda kumwita ngo ari umuherezikazi nyine, umutambyi mukuru w'iyo myaka mu gace bita Vesto. Akaba ari n'umukobwa kandi burya w'umwami Numito, umwami wa Albalonga. Ari aba bana rwose b'amahasa bavuye. Aba bana ngo bagiye gutabwa, barahebwa, ariko baza gutabagwa. Inarume wabo Amilius yari amaze kugira ubwoba ko ndetse abana bazomuhirika kubera rwose yari yarasigariye se wabo Yamana nyene niki n'uyu mugore w'umutambyikazi Rhea Sylvia. Ico gihe bakimara gutabwa basigaranye inarume wabo Amilius, ariko bazagira ubwoba ko uyu mugabo agira ubwoba ko aba bana bazomuhirika bisubiza ubwami bwabo nyine bwa bundi bari baravuze ngo ubu n'ubwami bw'iwacu bwa papa na mama. Inarume wabo agira ubwoba, baravuga ati aba bana nibakora bashobora kuzomirika ku butegetsi maze biyoborere. Yategetse ko abo bana babaruhamisha mu mugezi wa Tibet, ahubwo baza gutabagwa n'ikirura bita Lupa. Kirura kazi cyatangiye kubonsa abana bavuga ngo ni ngwe, gitangura kubonsa muri izo gahunda, abana batangura gukura. Ubwo rero ubuzima bwabo bwaje gufatwa n'uwari umwungere bita Fastilis, atangura kubarera. Ntawe bemeza ko ndetse batangiye kuregwa ngo ni ngwe, ngo yarabafashe itangura kubarera, abandi ngo ni kirura. Nakubwiye ngo duhereye kwanza mu mizi y'imigani bitito ngo twinjire neza na tumenye gahunda aba bana ngo koko nibo bashinze Roma canke n'inkuru gusa zigendera, mpaka turagera ukuntu tuzogera n'ukuntu urumva ko n'ikiganiro gikozwe mu duce twinshi pe, tugere ukuntu abame b'Uburoma bagiye bakwirakwiza gahunda z'imiyoborere yabo, aho bageze kuri bageze, ibyo bagaje ku isi, amatwari bagiye batsindira ubuhambazi bwabo, ibyo bamarisi vyose tubimenye. Uko Roma yashinzwe rero sinukundi, bakimara gukora abana baje gusubiza Numito ku ngoma, maze bahitamo kubaka igisagara aho ndetse hahandi cya kirura cyabasanga, niho baje kubaka ndetse igisagara. Inyuma ndetse yo gutongana gato, Romulus yaje kwica Remus. Romulus birangira rwose burya ashinze Uburoma ku musozi wa Palatine, hari mu kwa kane itariki 21 mu mwaka wa 753 BCE before common era. Iyo ndetse ni imigani yavuzwe kandi yasakaye iramamara hirya no hino ko ari uko byagenze. Barashwanye, Romulus yica Remus, biza kurangira ubwami bushinzwe. Ayo matariki nakubwiye, iyo ni imigani yavuzwe, amateka, mabwirano, ndetse n'abanditsi b'amateka b'Abaromani nka Livy hamwe na Virgile. Ahanini bagiye bo bahuza ishingwa ry'Uburoma n'intwari yitwa, ni kuvuga Trojan hero Aeneas muri Aeneid, bagakeka babanditsi ko uwashinze Uburomani arunda babwiye iyi ntwari Aeneas. Ariko twisunze kandi buryo bucukumbuzi bwagiye buba
dusanga uko abantu bagiye bacukumbura bimba bimwe nababwira kare excavations, kwa kundi bafata abarchaeologue, ni kuvuga abandi bagenda bimba ibisigaratongo, ni kuvuga amasigarira kugira ngo bagaragaze ko ibyavuze mu mateka ari ukuri. Baragiye baracukumbura baza gusanga icyo bita ngo early settlements, abatangiye kuba muri ako gace kera mu mwaka w'igihumbi kugeza mu mwaka wa 800 BCE, ni kuvuga before common era. No kubaharura muri chrono, ni kuvuga uhera hejuru umanuka nyene, uhera ku bitsigira bikomeye uja kuri bito bito. Ntutangaza no kumva ngo umwaka w'igihumbi kugeza mu mwaka wa 800 nuko byagenda. Ico gihe imisozi nka Palatine hamwe na Capitoline mu busozi bubiri ahantu bwose biga muri ya myaka y'icuma Iron Age, hari ndetse udutumba, hakaba ndetse n'imiryango y'Abalatino hamwe n'imiryango y'Abasabine, Latin and Sabine tribes, kugira ngo ndetse iyi miryango ize yiyunge hafi mu mwaka mu kinjana 18 kugeza mu cindwi muri vya bihe vy'imbere y'ibisanzwe before common era. Utu dutumba rwose bugiye twatanguye kwaguka turiyagura mpaka tugera kure koko, tugenda rwose tuvyarana mpaka tugera kure, tugera ndetse hakurya wa mugezi wa Tiberi. Ariko bigeze rwose mu mwaka wa 600 mbere y'imyaka isanzwe, Abaromani baje kugira influence bayikuye rwose hanini mu baje kwitwa Etruscans. Barababanye rwose bari basanzwe babana nabo, bo bari bamaze gutera imbere cyane, baza ko influencewa nabo muri make y'abasumba ububasha, kubwo batangiye guteka imyumvire yabo, batangura kuyisanisha nabo, barabafasha. Uwo muryango w'aba Etruscans utanga gufasha ya miryango ibiri ari ndetse yakomoswe ko Abaromani, batangura kubafasha kugira ngo batere imbere no kubana neza. Icyo gihe baje gushinga ndetse igicaniro bise Lapis Niger, cyari igicaniro cya kera ahantu ndetse Abaromani bakunda guhira bakavugana, hari ahantu kera cyane mu kinjana cya 6 imbere y'uko Yesu aza mu isi. Ari naho ndetse hatanguye kwibazwa ngo uwo tuyobora ninde ariko muri twebwe, bikatugeza kandi bijya mu cyitwa the Roman Kingdom, ubwami bwa Romani. Noneho mu mwaka wa 753 kugeza mu mwaka wa 509 BCE before common era. Ico gihe Uburoma bwari bwarategetswe mu Buroma ndetse n'abami 7 b'abanyabigwi. Ico gihe uwa mbere yari Romulus nyine gushinga ubu bwami, uwa kabiri yari Numa Pompilius, ari nawe ndetse yatanguje idini mu Baromani. Umwami wa gatatu yari Tullus Hostilus, uyu mwami rwose yatanguje intambara hirya no hino mu Baromani. Uwundi mwami wa kane yari Ancus Marcius, ariwe yubatse ikiraro cya mbere bise Pons Sublicius, kw'Isi yari wa mbere yubatse ikiraro. Uwa gatanu kugeza ku w'indwi abanye barabami baturutse muri wa muryango wigisha ya miryango ibirindi ya mbere, barabanye babo barabami baba Etruscans, ni kuvuga harimwo Tarquinius, uyu yari abarimo nabo Tarquinius, hakabo kandi Priscus, Servius Tullius hamwe na Tarquin the Proud. Ababo ubwabo nabo nibo bami 7 badasanzwe bo mu mazi y'ubwami bw'Abaromani bugishingwa bo mu ntango nyine. Ariko tukibaza Abaroma byagenze gute kugira ngo uno munsi si tubona uko imeze, uko iteye imbere, byagenze gute kugira ngo Abaromani bateze imbere isi bagire bujya bwenge? Se udutangaza udusha ababami bakoze n'utuhe bagize akamaro muri isi tubayemo jewe nawe? Ivyo tuzobirabira hamwe mu kiganiro higiye kuza, aho tuzomenya ducukumbura amateka nto yanyayo tuvuye ku migani. Agace ka mbere muri iki kiganiro kavuga ku migani ivuga ukuntu Uburoma bwashinzwe, agace ka kabiri kavuga ndetse ababami ko bagiye bakurikirana n'amateka hari no kubatsa ikiraro, abakunda intambara muri izo gahunda, ayo n'amateka hari kandi azwi kubera bagiye bacukumbura bashingiye gose bijya kubize ibintu by'amasigarira, baza gusanga ko ku bintu bavugwa byarabayeho. Muko butatu tuzokurikirana ngo tumenye
ngo byagenze gute ngo uburoma bukomere bugire influence ikomeye cyane. Tubasaba ngo mukore subscribe kugira ngo ntimuze mucikwe n'uruhererekane ruvuga ku bami ba Egiputa b'Abafarawo no ku bami b'Abaromani uko bagiye bakurikirana. Tugere ku nkuru z'aba Pompe, tugere ku nkuru z'aba Kayisari, tugere ku nkuru ndetse naho dushika mu gihe cya Yesu igihe bakoronizwa. Naho butaha ni kuri ITARA Events.